Rwangiro metuo na kurona ungumani ACC uchunku na MC wa karaya kirikana kurea wita kiri kiomano nyuma yawe kunenkero mbeta. Kabori ngavana Kiritu Murungi nende kwithira icogire CS Munya ni nyuma yawe kwithira agamenaria ngavana Kiritu Murungi akiwa tingwe aritete ndani ya county ya Meru. Utalibo kura chemugoga na kiamba kwambiria nyuma ya kari kuringa kura chekuthura mubunge na MCA. Twagoretera gichunchege muthekero noro mwanya kuinyelwa kwa muremi. Anko watu ni Nteto Weru Thaa Ithatu. Wuni beto mutembea ndwand, mwanatoa madhidhio ni Purity Richard. Rwangiro metuo na kurona ungumani ACC ni rochunku na bomba MC ba county ya Meru na Kinyari tibangu ba county ba kirikana nende kwithira bakire wa mbecha na nkuluki kuria wita akire kiatho kira babatere okinya kuringana na barwere tumini ACC na kwithira nende kujiro ni munene wa Rwangiro ndene ya ruterero twithitiro kuwa MC babethira bakenenkanirwa mbecha chewita kiomano na ntere chi Mombasa mwaka ni 2016 no ende patakinyire kiri kiomano ki mwandikwetu Antomurethi Gregory na utwachio nkuluki. Na kuringana na baruge jira yumite kire Rwangiro akorana na ungumania ACC MCS 30 na ritunguge ba assembly ya Meru 20 ni boritua muntu kiumbe gucokia ngirikane mara ithano iraba mukire kuri ntariki 19 cia mweri wa 5 mwaka wa 2016 kuma assembly ya Meru shirici ya ngarama na marija mucemano jora ari Mombasa katikati ka ntariki 20 na ntariki 21 cia mweri wa 5 mwaka wa 2016 no inde batakinya mucemano jojo kana ginya gucokia mbeca cia mwingi kira assembly na bobo iji ni mbeca cia kwamukira na njira itiagirite kana wamba kiutate na watho nkithoma kamurango ga twirika baruga eje kariuga uju usonko ni bweto ni bwithurite kuri kana gatikati ga ntariki 19 mweri wa 5 mwaka wa 2016 ni wamukire ngirikane mweri 5 kuma mbunge ya Meru gukurukira impressire athithirwa antu aku ne Beatrice Kaweria sireci ya kurungamira mareja ntuko na ngarama ya gwita muceno jwa mbunge jora jwa athithikite mukawene jwa Flamingo ntereci ya Mombasa katikati ga ntariki 20 na 27 mweri wa 5 mwaka wa 2016 amone MCs baba 30 ni bamwe babara bacokera ipindi kya biri na bare mbunge kwa nande na baraba ritoro itene omuntu kiombe andikire baroga eje ntariki 30 cia mweri muthiri wa 6 mwankene jojo na kuringana na murungamiri wa Rwangiro ACC hapa Eastern George Jowi bari na mukana jo mweri jomwe kuri ambeca iji bune kuga kuma ntuko ya narwa bari na ntuko 15 kuri ambeca ije kire Rwangiro akora na unkumania mbere ya butajo kirwetagara renge kiwatho MCs baba 30 na ritinguge 20 baramuthe jojo tamenyekana mwankare na ithaburi nebe kire mubukone mbeca cia mwingi milioni 5,150 na njira ya urongoco nkune burabumbukite mianka 5 nyumene bamwe baba baitere na kwina makimuturire no ende njara ya thirikari ikionekana nenda jakona na unkumania nkiripotera Nteto Weru Betamure Gregory. Nyuma ya rwariro rwa Minister Uremi Peter Munya irure ukure ya rurangavana Kiritu Murungi na kumeneria wathani bwa ngavana uyu akiuga kinya thirikari yawe ni ujiri ungumania nende kaborio ya ngavana Kiritu Murungi ni thukirite CS Munya na kinya kwithira nende bakiwa utingwe yongwa Munya ithira akirita kiri wathani bwawe na kwithira nende bakiwa ntubo bwithirite bokea rugu totena watho bobo aritwe ni mukariri etio baraba ingi ndene ya mbunge ya county Meru Victor Kareithi na kinya mumenyeri wa ntuba mawathe ndene ya county Meru Mike Makarina mwandiki wetu Nteto Boniface Mongera na utaririe Nteto na utwachi kinya kububanio ntangurutani nyanshokanio shetunyo katika rutero wa gavana Kiritu Murungi na rutero Minister Peter Munya na shite konekana ja chumbo kinyira mutheka gitene gaka inyume ntuko goro Minister Peter Munya kwithire tumana kiri gavana Kiritu Murungi na ite mauku yarakaomba kurita na ita mauku nareke kwariria mantu amunya kawira na ciaririe wengwa ingwiri kwaritete Meru na denarwa naku mwerekithirio vision tuba mawathe ndene county Meru urakagite nega kochita jeshi na mbemwe gavana Kiritu Murungi jwe Mike Makarina na Karirite Munya Kiritu aritete ngwindra boko kumuchie Kiritu nenjite ndrui okunywa wantu bakunywa barote njira rui bakuthurite MP Kiritu netite atethia muntu ro witwa Mumeru na kintu ki witwa Kabro
kire itu na yeta khoya alemavu yatwe avekira sindi capital irote ikiomba. First of all, wandira ndi ya thwana twina ithima binana bikuritangwe katesi ya thirikari iri kwekira itu murungi na inkwenda konfamira CS Peter Munya ake akuma ragokie muchie aita na mauro mpa lara nchui akethira kithima gikunyua kiumanite na thirikari county government ye Meru. Kao mona nchomoro shando isha kimega mona shioshu manite kumana yukura gavana Kirito Murungi rera ligura ntuku wa Jumatatu mokawe na Jumoja Nairobi na rea kire penji imwe hakonekane mweta Minister Peter Munya na kuwa ya unde tribalism ile nga thirikari yewe iba oba yuri kuo thai ni antu bakuma nture mwe compare na record yekwa ni antu nture mwe andikite ntura yo na kinyare ba ari thirikari ne Kibaki ute antu bange bare tribalist nkuluki ya Kirito na mafiere yawe yeto Mount Kenya mafia yeto mafia ni antu ba Kenya no ntu batailela kungi bailela nture mwe unde thirikari ne Kirito mbumeta kwenu Munya noro anjetu kwa una anto baraba inge mbichie ibaraba umete tiania o eta ki baraba revenue bambi anto baraba nekerite bire inene ba umete tiania woku na ibaraba andikite na yaoni magare nanto abogeta bumete tiania na inyawe no komenya kauka ku ate andikite anto boya ni urongo bu ja bona obotingani naite andre is record yewe corruption na kinya involvement ye family yewe kitenda cha Meru ndeko menyana ata anti corruption ingweri kwerita muntu aina mwekuru we ukubwithia tenda county na mwana we na record kuonania uyu muntu bwiri kurwa maibo andikaira mauko ibona kibura athomere buraitite Munya imutongoria wa yesima muno ndene Meru ukirwa ama ukarakia Nteto cia family cia tongoria bangi utiro gira itomba kwira mwekuru wa garitangu utibo gira itomba kwira ana bawe bena miaka obathate bakaritangu yabura we mwekuru ku akuritangu na ministry ya agriculture kira itu atomba ko ya kwira ga mwekuru ngui nontungui ibati kuruto imuntu wenthe mukenya na muringi okura. Minister Peter Munya no nene gushokera koromba gitikyo gavana rene county Meru kirithuro na birebete onto borenande kamberu terwa gavana Kirito Murungi bati kwenda kuigwa na kuokorirwa atiri mwitungo gonde thirikari ro kwenda gitiga siasa no mwankethre butangoge muri jo irimo akajo twitite kenda kurigiria kungania siasa na ngoge kirambo mbikia kwira Munya batu Meru kira tweterete ikuya tucokia Kirito no ntumandamano yaro ari we kureta Meru yathirire ndroire cia kuruthana kiantu ba Meru icia thirire iwe weterirwe ngwara ya ili kugetha no ene Kirito akengwa ulwa uni kintu kira nkiromba ikwethira kuena ngwataniro no ntwetike CS ikinene nyankulukia kia gavana itombe kuona maendeleo ya maingi na ya manene kende nyakwethira kendo kuyo turomba kura eyo turomba kura akiwa ndikwa wetike nene burukia minister inde ira ndatethia thwana ndatethia tiania ndatethia embe ndatethia imenti na Kenya mzima na njire kanerengi reporter Nteto TV kumaje kingine kidogo Nairobi beta Boniface Mongera nekuma Nteto no tukuria no kwiro ningwire kurutwo ndi thirikari ya county kiri county yaku nukwiro ningwire kurutwo ndi thirikari kiri county yaku ita namba kwa namba tukula 40321 namba ya SMS kiri Twitter na atumutembero na 3 ya Weru TV #siasa kuringana na ntumirire rutine kamiti ya ithurano ni ati mabisa bathirikari baraba kwenda kururite peke siasa no mwaka bacebele obisini umbere ya tariki kenda mweri wele mwaka twitite Meri 6 mbere ya ithurano kinene kiri kanjo minister ba Uhuru Kenyatta CS Munya no mwe wankulukia minister ko barabona na ite Weru bobo soka siasa na CS Munya mweri muthiru na atumiri na chokete siasa na Meru na kuri antu kwithira bemwetera Munya mona bo omba kuthira nende akiya kiri kambe wete na muntu nyuma akabore we onde kuthama kambene na kuthamira kiri kambe ya Kirito Murungi mwandiki wetu Nteto mokani mweti na uto Nteto hii ikinya onombe yete tu ndionjirene agini kwenda kuona kithanka thanwa nkathanwa Eo ni miario ya Minister Woremi Peter Munya mweri muthiru akionania wirubo guchokera siasa cia Meru nyuma ya gushindo kithurano gya 2017 na kuhewa gitikio minister ni thirikari ya Jubilee. Kuringana na mutaratara wa kamiti ya miankana ithurano IEBC mabisa ba thirikari barabari obichine no mwanka baciebere gukinyira mweri jo 2 tariki 9 Meri 6 mbere ya kithurano kinene.
Wangapi wanakataa hiyo nonsense? CS Peter Munya ari umwe minister Weru bara bagachia biregitene na gucoka siasene omba kwithiria nthi yawe ugaruki bunene ni untu bwo kuthamwa ni imwe akaborio yawe iria ari no siasene cha 2017. Warua ari mukanukio bara kaimbungene ya kaunti ya Meru na ari niwe MCA wa Nkomo Kithinjia Thaiba. CS Munya omba kwithurana kagita gakomo gucokaniria kambe yawe. Kiume kithiru kiri rugendo rwa munini wa gavana kaunti ya Weru Thaa Ithatu Nteto Thaiba na tumiriria ati akaritaniria ngugi na thirikari kaunti ya Meru untu bora ataramu bagi siasa bakuga ni kuthoroka gwa kambe Munya. Ai toriuga 2022 kwena gitumi ya korona thirikari lo irenge ukiakwenda ne kora tamanila kwena gitumi ya korona yo kou akwenda kuani na inya muchore kwa muchena no tumuchena tuthore no chore kumara tobura councillors tuthore no tukiritanguge na mbeu na ibilo ganao akwenda mwera tubaile tukwaluka tuga thirikari yoteria watu batuthurete no tuwetatea no tukaga mukono ababu antambeuru ata babu ando bambe oborenda 2022 mbezande saindiereko Raito ando bambe obakwamua na inya oni wa mushi bwenu ngwetatea sawa bambere buruku tha makambeji ya CS Munya bari anto bayo bandene ya siasa cha 2017 Mugambi Manyara ura warujera gitikio seneta Meru na Peter Kaberi Nkobitu ura wari munini wa Munya. Come next general election, because I know you continue that too. Nitakuwa na wewe. Si hata Uhuru alisema tufanye handshake. Nyumene mundu wakaraja o munene wa gisiasa wa gavana wa Meru Kiraitu Murungi niwe Maoka Maore nawe kinya na thamira kambeji ya Munya na kugwatana na Kiraitu akigweta CS Munya ta mtote nchone. Kumau CS Munya ura ministry yawe igwetini Public Service Performance Management and Monitoring Unit irigeti kiri uritingo gibwando wangisha kithirikari kambe yawe ne yetere na mbere kutharuka ta matendere komburene rabathingatirire ni MCA bakiamage PNU barabari antu bandene muno ba Peter Munya kagitene kauga kithurano gikinene kithiru. I was elected on a PNU not to come to fight the government. I was elected to serve my people. So it's not about the party lines, but those who are here today, so it's prudent to tell the Kenyans and the mayor in particular that we have seen that this is politics being played here, and we are not objecting anybody to come and play politics. If you want to come and play politics, resign, come on the ground, let's face each other. CS, please, because I'm elected on a ticket of your party, that is PNU, I want to tell you, please, stop living in denial. Antobeto batiania mbwere ruare muntu athiata muntu rokona kwebio boretera ogetania mutonyo ko kethera utebio au koretera ndrene okumuchie wetake muntu rokwebio wetatia untu bubu ni bonekene gukenia bonene rutere rungi rwa gisiasa warutongeretwe ni gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na njure yawe 2022 mukona atongere benu bakogaluka ababu brenda tuitana wana kuthika tatongere benu atongere benu ari waina baru wado tokere ito baru akengangi kirombi. I'm very happy today. Naru uninka mama na iratu na kuringana na athingati ba CS Munya amwe nabo bwagitumi ni kwithirwa ari na mwingi na aringi kura kuringana nabo baraba thamite bagitite oni untu bothina ciao na gutikironda baratiga kambeni ya Munya untu bobu ibukugwatwa mbaru ni mutaramu wa mantu ja gisiasa kinotio marete ure kuga bomoba antu baba kuthama kwao utiringithia anene kambe ya CS Munya kithurano gya 2022 murombire maoreka koromba kura ciake akathama kwa Munya ri Munya ta wasiwasi yai na rira maore atarige Munya no toenda Munya. Imagine antu baraba inge bakuthama barenda kuthaba position ite kenda beja kuona ite anda
the umbrella ya the other party. Lakini te uga necessary beti to support you but te to support giraitu kena mithandi na muthemba jo automatic campaign inte kuringerwa kana anti kwiringera bona arangeta, so it has nothing to do with kuthuka kana kubwa kwa munya kana kuthuka kana kubwa kwa kiraitu. Ura wena uga urabonene mwananchi na mwananchi nura wendi uno ntono karinga kura, so generally kwena team changes ikeja na nyingi ora twitite, but the bottom line is imwananchi kire kiriona ndi ikuona ura siasa cha 2022 ikaibanga na kethiro antu bagachoka kampeni ya munya na kethiro kana kuthama kwao kukaringithia kampeni ya laingo ibinge ngono chaka mankura. Kiripotera Nteto cia Weru kuma kaunti ya Machakos, Mbita Morgan Mweti. Boya Morgan. Amembe bomanyanga community was a project mbatu mete romba kire atongeria bobara bathure na kuro kwa mira no batethe kuthinekire murandi yo roi raba kwa yukwa mete kwa kwe miaka 47 bariwo bambirire murandi yo mwaka ni 1994 na ranende amebaba kwa bari nkulukia ngiriemo, lakini mwaka thai batie memba manatha twake no tuma batakinyilo ne roi untubura bakuwa bumanetie na kuremone kura meberethi ya roi. Mwandiki wetu Nteto Samurogeshima aina Nteto nkuluki. Bota amona wagi baroje rwa kurima ibyo bitemete akiamaba murandi wa roje wa manyaga wadi ya Mariani batindaga kwenja nthi bona kana ntugu imwe bakathiria bota enu na nkuruki bone roje rwa kwirimira twirio rira kuri na mbura kana gutari nio bamberie murandi ujo mwankani wa 1994 bare akiama 1200 bakiotha na jambia cha kwigurira mebaibo na intobira binge biendekanaga arawagi bamanya bwatimire baingi bago baremwa ikuthi nau araende batigere na akiama 300 gaki meberethi ni tuvete thina mbeca tutena cio nika turutaga ni membe no rutaga mikuvita riu no atwikire no ukithikiriria rwe gutumuka nonto mikuve mwene choputi muno aneto kugura choputi muno muthembo maratathi tutiche ko mikuve ni ruthagirwa na tutena mbia cia kugura enu miumo na riu tonchiro tugwikira thaino ni rwantu 400 nonto atubinya twina tu lakini inite kieto ne komba ko accommodate anto nkuruki ya 5000 kogu tukino no tethio nonto twina pipe ya 12 inches thino initake tukino no tethio at least area no yonthe guti muntu tithwa ina lunchi kira tutina kyo ni mabinya bariuga kwa mianka enu yonthe baturaga kurombo tethio kire atongoria baraba thurire irio thirikari ya county ende bataro bona wa kubaigirwa kiao ani turombete mbeca maita mengi ma twalomba igatuika tukunenkerwa tugichwa kurumira ikaura ni kwenga muno ciamani alombaga mbeca maita mengi muno na kigendaga kathwana lakini tutechionaga tutemenyaga na ate akuri county government mato promising mbeca mato promising mbeca imwe makana gutunenkera twathie kurutha fola vya mbeca kumwe tukethirwa na thina computer ira mato promisire itikoneka tukarigwa ni kombeca inu ikuthie ende ibakuria atongoria baba baigwe romba riago kenda babathiriria bota ira ibagiritie bagaiga chembe nthi wa nkuruki ya mianka 27 atongoria maria makethirwa maria makuthurwa matuike anto trusted anto honest anto mate molongo mbeca cia mwengi cia nenkanirwa makanenkera mwengi mbeca cia upura ibateria bantu marichaga mbeca inuntu ria tiro igugutuyo tona makuria mbeca. Nkiripotera Weru TV kuma wadi ya Mariani gichigo bunge gachuka gamba ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Oya Sami tutono twakanya kambira gakono kaendo weta kuraya nchogereta na Nteto nkuluki. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa.
Mtujonda kurete tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Ai, lakini ukama tuwakuletera mtoto wa Afya Plus. Afya Plus. Joy Jumutu. He, jina mwanga vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutegewe komborekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku nankimeri na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket rere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Hey, hatuendangi hivyo. Baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe diria ndeli pati. Ehe. Nimenunua tatati. Ehe. Nimenunua isi na wazi. Yeah. Yes. Inaitwa sanitary wares. Unapeleka hiyo wapi? Hii nitakuja trip kama 15. Ehe. Ndio pipe zote siende nyumbani. Wacha nikuambie friend. Yes. Ukikuja hapa Silver Sprint, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items, vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza maji, vya hardware kama vile sanitary wares, tiles, especially such tiles, rangi za kupaka nyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Hardwares, Meru Makutano opposite Kenya Power, Meru Town, tuko Njorincheke Street. Silver Spread, piping the future. Bibi yangu akupale kwa kona, mutamupe lefti. Wewe, bibi, na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kava kwa moindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. The Bet King Premier League. Action kibao. Tusker kuchuana na Ingwe. City Stars kupambana na Kogalo. Tusker versus AFC Leopards Friday 16th July at 3:15 p.m. Nairobi City Stars versus Gor Mahia Saturday 17th July at 3:15 p.m. Star Times. Enjoy digital life. Raino mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunchi kia 25 kia mbeca ciaku nituguthondekagira rangi uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru turiongere nyomba yetu Makutano Meru jirene ya Meru Mawa nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199 kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited tokorie bieto mabati jeto. Bwana tuweta na bara kurumira Nteto Weru Thaa Ithatu. Mukaririti wana ba maskuru terero tiene West Mother Kithinji ni ameneretie tarira ministry ya kithomo ria rito barabara ne ubacoke skuru matharu wa kuthomethia na ba kukethero kuri njira enjomu ni untu kinyari mu bakethera bakiremo ne kuritana rito mantu igi mituo batio bayinyilia nongelete na kuwa tarito barane ndi ba uchiande kitheciere bacoka bakaura na bacoka bacokera kubwithekerio ntubo gutiwitikirika Kevin Kimathi haina Nteto nkuluki.
Ondi alitoba mbilitio shokera matura na kiriru dharuka iriurea imukaririgite wari mubane na base secondary tigania West Matha Kithenji na kuria bruthirikari rungura ministry kithomo kolelia ndene muno buria tino monkari mubaetikira ciana bari barabe na yuma shukurune akiwa boibo tomakinyari mubamwe bare mukonelia barabange bari miturire meya buru maturene. My concern is about the policy of keeping the pregnant girls in school. It is okay that the students are assisted and they are able to go back to school. The problem is where you keep the expectant girls in school and you are not able to tell the others it is wrong. When we have students as young as 13 years, even in primary school, in secondary school we have 16, 15 years and they are expectant. And we are supposed to keep them until the last day when they are going to give birth. We do not have now the moral authority to chase them away. At the same time, it also becomes very difficult now to tell the other student it is wrong. So we are only asking that the government can rethink that policy, where when we have students who have become expectant, they can be kept at home, and then when they deliver, they can come back to school, so that we can also protect the morality of the society. Nkulukina kuate thirikari yake batyo kama tithomirio ye ndikinya ciari ya thinjiri ni nyatongoria maturene ibabati ukumela tete na kuona buru bibi arua kiriana baba shukuru bikonia. Pregnancies do not take place in school. They take place outside the school. So our parents, I would want them to come in and actually be able to protect their girls. At the same time, I'm also saying it is important that every person who is responsible in the society, the church, the politicians, everybody should actually talk about it. And when they talk about it, then we'll be able to teach our girls how to live a moral, to live morally. Bungi omukaririto yo ari muba ameneria bonene riendekethia riria iria ministry kithomo ati no bonka mulito ciandikithia kuthithia kiruga KCP kana KCSE uitikira swakirasi na kuthithia bierio binya kwethirwa ati tuire shukuru. There are those students who report, maybe they report to the school, they are registered and then disappear for a whole year, and then they come and do the exam. Now you are telling them it is okay. Now how can you write something which is wrong? When somebody has been away for such a long time, then it means you have not covered the syllabus. It also means that you have not followed the school rules. So to me, if a student has stayed away, then student should actually not to be registered for the exam, because when they come and do, or they register the following year, they at least one way or the other there should be some repercussions. When you stay away and then you come and do the exam, then you're also telling the others who are in school they are not doing the right. They're not doing the right thing. Reportera Weru TV kumatigania West Beta wa Kelvin Kimathi. Utalipa kura cio mbunge ya Kiambaa kaunti ya Kiambu na wondini ya Muguga ni bwithite na mbere nyuma ya kurika kwa ithurano binini Ntero bire bwithikite ntugarwari. Ithurano bio rengine biandikite Weru no thubwa rais Uhuru Kenyatta na munini wa William Ruto na rake ama ke Jubilee na ke UDA bio nene kuthima na kathale cio mbunge ya Kiambaa. Kiatiro thiri nyuma ya MP wa Ntere upo kwa inange kwithira ikuna nende jamo ina kariri wa Jubilee na Wanjiko John Juguna wa UDA bonekene kuthimana kathare no shindani bonene ate kabobele. Kila mahali ambapo tumetembea kuna amani, hata kana kwamba kuna watu ambao wametumika sana from our other opponents, wametumia the chiefs and other members of parliament, and as you heard yesterday PLO alisema ya kwamba hakuna mbunge ambaye ameruhusiwa kukua kitembea kituo chochote cha kupiga kura, but that is not the case. Sisi tumejirestrain, but wale wengine bado tunawaona katika vituo za kupigia kura. The IBC, the exercise has been very smooth and very well organized, and we are very happy, and this is a confirmation that the IBC can be entrusted in the next general election. We, however, want to condemn in very strong terms the massive bribery by the members of the National Government Administration, chiefs and assistant chiefs, who have 500 shillings notes. They are all over the constituency, bribing voters, intimidating them to vote the Jubilee candidate. But we are grateful that the people of Kiambaa are eating the money and voting right. The people of Kiambaa have refused to be intimidated. We want to tell the chiefs and assistant chiefs who are being used for this exercise, one day they will be held to account. It's against the law. They are civil servants. They are not supposed to participate in politics. Bribery itself is a crime under the law.
And we have asked our people to take videos and photographs, and one day after the next government they will be held to account because it is wrong. Ntere moche buri ni chithero china umupune na ide nyuma ya kuya kwa thirikari cha matura untubo ni bwalukite na witu ikithimo cha ntere ide chuma abe kurabo nene imo cha ntere ni rirorera na ara nende nyuma ya kuthoro kwa ithima antuba ni bethite bakiambiria kurima na kwitha bakire matunguru na nyanya kinyambo ka untubo nene ni kuntukure na muthatu muno runa kuya koroi rore thite ukinjwa ntere ni kuringite njiki kuntuko nene amona kwithirwa arimi baba ikithama kethia maingi Thoko kiriboni kintu kiubare akiri ni untubo matunguru na nyanyeri kuma nthiguru na chiome ya Kenya na kinya mpitho kire wa mainyo kuringana na bone ate thirikari tibatere witikire kinya ni matunguru na nyanyeri kuma nthiguru na chiome ya Kenya kini chunchike muthikiro noro mwanya kuinyelwa kwa murimi. Amana arimi baruirerwa rera kwithiria nyanya na matunguru jange ome ya Kenya beta thokone manginyo na joni jatwikite mpanga imerene B. Urimi na buba ni kwithira kwina mogwati mono ntukinya nyanya yongwa mirimo ni mingi mono. Ndawa iria tugutumira ndawa ni nyingi ni china maguri jari iguru mono. Ukethirwa wi murimi ukethirwa tino uwezo tugeja ngindagwa na kingi ukethirwa nya ndagwa ira nyingi utikumenya ukiuritheria au no ikuinya iria. Ina ni enda gokethirwa nyo kimenyaga rimwe ndagwa muno nya kwina mirimo ere ututhangikia mundena kwina itwita maiti kwina mbi ni Murodi Gitonga ora ni mutaaramu wa ndawa na manginyo ni akuritana murimi wa nyanya mirimo yumaga o kimera giki kirigi kinini muno murimo jojo gwatana asari yo antu kwembere rire okunura ni murimo twita dumping off na ndawa ya dumping off nyo izi ngwete aja itwa vidaria ni ndawa itumirwa kiri nyanya ki murimo jonge twita na gichunko tujuta ari bright na reti bright ira arimi bugani ndawe kurigiria na koria mpio ki murimi ku tawatega nyanye ku kona kirima mabura chaki karaje kaja kuirwa jakana jaki kwa tone wiru jakambira kwa black jono murimo jwa twita reti bright na ni ndawa ira umba gutumira kinya kiri matunguru kiri murimi ogitunguru ndawa tugwita vidaria kuna muribora au kona jakaraje kaja koerwa ni jumo jwa twita na gichunko ndawo ni mildew vidaria nayo no turinda wa systemic wa miringa kiri gitunguru ni tharekia bairia ndawo ni mildew kuri na ndawa ya gutumira rire wona nyanya yaku iri na murimo juria amiru betaga muju kiri nyanya ituthatwina murimo jungi twita powdery mildew amiru bauga ni gitoi kana kimuju na kikikwata gitunguru kikagwata nyanya na kikagwata kinya michiri so ndawa ya powdery mildew tutumira mori kitwita kabedazim ndawa ye ngwete gwitwa sheriff ini ndawa ire tumairwa arimi batumaire ri ndawa ya gitoi kana kimuju na inya murimo jonge jo gwata nyanya jitwa rasti especially ri nyanya bwambirie gutua kwina murimo jura bona jwa gwata ikethira nandi nyanya ku kwambiria kwa korajeka ina ikwambiria karau yeru na kinyawo Musi yondereba ura boro wa ikiti mera Mandera yurigwa nende no yemeto kuturonera mwana wa mututi atonya form 1 mutiyo yomwana to muchiri yurigwa mwandani wa wachoera mutiyo ne kukiawe ne kiringithiti mutiyo na kwangaratana bonene kaito no kauni bakuria kanju ya njuri ncheke ichunkune becha iri kurekana ne chodrono ne kundi kimo mawa na kwithira nende ikiro ciare chikurungamira mathiko ya mututi ni untu kuringana na bo patona nombi kuma kiri mbecha yu iri kurekana ne chodranirwe Nikola Chabari na utomenyethie chonkuluki kana gako kanjire wasu Disemba mwanka athaino murimo ujuta kumenyekana kiri ikana agakuga ukuru ubomyanka inana no akathite na mbere na utambanira amwiri ugikaruta kinya ironda na mimba amwiri egunthe muntu wa kwithirwa ngina muciari no yati kwebombira na atona kinya ngarama ya ugakinyithia cibitari Ntere Echameru na arairitwa gukaira Ntere Echameru nikenda kathi kuringwa mbicha kumenyekana thina yongwa imbi kana kambiririe watu mbere karaimba mongo kai kuimba mongo uthuku bura bwa mongo mwimbo yura ywe na mayo yayo aturirana ibo kuona kana kauka ina ironda mwire suonde kai kwambiria kuimba mongo ndanjenya kuona obwa munyimba kaimbete yare anyimba kai wanda watuka katikubua ndaringirwa wembisa ndero na endu mero gwatuka nongo asimbia sio mwendi mero nonto obogwende iromba aria onekire anto bagwendi ibwega bebumeire gwatetheria nikenda bona kinyambeja cha kuthi icibitare gutungatirwa ito kuromba anto bagwendi bobwea batethie kana kaka mangireti
no ntungarama ne ulire wita mutindwa kuita kuringa kana mbisa yote yule anajisikia anaweza tusaidia tafadhali atuteithie nturene na ura atuteithie ni wateithie Murungu nikenda kana garaka kona matibabu ka survive no ntui murimo yote kwelewa kaini kagitania wakuni wa family ya mwenda mtamuchiri ora ni omogo mandere baba uragiro ntere echa mandera ni kurira mwanka athaino kuma gukua tuta nambere kwithigira ntone twende mwenda thai watukatona kirogene no goza tutona mtu atutethia no nto nwara gwirigiro bo guchiria mugate wa ntugo na kujuria mabataro monthe emamuji gwake wa mwena nto obamuji no wena uragiro ntere echa mandera ari omogo mandere baba ire baraba uragiro ntere no bakamatite emira na ende mwanka thaino muji gwake otigitwo Kinyamara ni kinene ikiririkana wa kinya kwina ana abake ebaire babateri kwethirwa kibunga na cukuru ya secondary kwanjiria tariki ichiri echa mweri gwenana no ende batie na gwirigiro nonto gutire kinya chiringi ire muti uyu atiro nana bakatu akiria na bonde no bakoma kwininya kamwete garotete fomu kamonga bai visitone kana sukuru tebe kuratutia bio kako ngombo etikana kama Ithatu no kurinya kaendelera kaimbita sibye kuria ndatiro wowo te mtondona kinyonjira kuwa pole kire bobonda bare nambie sia changi grimana mwanja mao no kantina kirero nana isi skuru yongo no kurine kauma basi ungu ibuisi asangi grimana mwanja tiago ende twatara twamwenda kutoretera cio itorambenya thirikari yongwe siromere cioneke tiago ndinya cioneka ciatethia muno lakini ciatethia kureni otetheka mondo ario akiumba tutethia atubitu enda thirikari tutethia ni tuthiatira kinyambi wa kisia charity maoa ngirima mwanja 71 nonto charity nonto bwa mathiko ya mwenda na batreki na patiwa ku support family nayo manto yatu na chama ni onjuri kaweka thera ro diata konga mtu akona njuri na windo monjuri eu nito diatura manto beje jeta charity ko Gembe North Petan Class Chabare Yukura ngavana Kiritu Murungi no retite na mbere kwa mukiro na njira mwanya na kariba county mere bomba ere thombi na kinyabangi uri katha na kuringana na musiasa kabore mori ba Southimenti ari wati yo ni mubanga wa ngavana Kiritu Murungi yo kimarani bawe baraba kwende tiki mwaka ni 2022 kaite no ku kaborio awete kuya kukia makia miru ne kusereni untu kia makia UDA nikiandite miripo nene dene ya mero Bredi Gregory aina Nteto nkoloki Kiriro ariro mwanya na muthoji wa siasa na witina mbere aja mero kaborio moria kiuria kia mbere no kumenya ni mbi yongwa kuthoma rungu rwa ntema ica yukuri rero ria ngavana wa mero Kiritu Murungi riria arokerete kiumene giki na tayari ria ambirite gukira kathutira kagiciaca ja mero kirika a part of rebranding sasa chiawe and Kiritu is a smart politician. Every electioneering here it has means another way of setting the peace calculate urakwenda kuthithira meru imwe we yeta siasa ene na ari na manifesto who is Kiritu Murungi so nya mtu teje Kiritu Murungi that time nombe okuruka kiati ko na rating chiawe nomba ko rwanu na by that narrative to make Meru great. So this is the same way nkoroki auga yukunerere Kiritu kujukia kanya kanene gwikira manto ja mujumbe ekuraja Meru Faith Kawira Mwangasa na CS Peter Munya baraba tumirite kwenda kumwebira gitine kia ngavana 2022 nenjira ya gutigira kubokira kire mwingi kumenya baba kini bomba rathi ari rwirone nabo na kinyabange baraba kagira kumera bateona nkuma irenjira ya kuthurania nya yawe yonde agiciaca kurana baba ake antu akirumbe kia baraba onde bagachumira nyumene anda ureta message ome ena mheshimiwa Kawira Mwangasa nena mheshimiwa Peter Munya nawe so nya mtorongo keyara nandi akewe ere by the way so au broko and that is uni nandi politician ora mume amba kuona who are their opponent aba map ambroko bangi nandi nya gwetara bangi barabari obo bakabe others so yukura Kiritu Murungi is a game changer na kukirisa cha kiama kia Meru kabore moria wa kiama kia Meru negecererikie gutara mathabu ja gucana na thingatiri tayari bya mabingita yundi bya mbirite kwanda Mirika Thetune ntobomba kureta thinene na ikethira kiama kia Meru ikawata ngavana na kiage wingi bwa memba mbunge to the same members barabari ba UDA I mean ba Jubilee no botonya UDA so au nona ndi gutukete kiama kia Meru kiajira mapema mbere UDA tonya kukana ndi bali Jubilee betonya kiama ne kiao kiroko ilo bomba kodana ndira iji bemeka that big impact Vince Ameru kairi bumeniki amenekia UDA omete Jubilee kamete PNU kamete kongera bakala omete in other party it will be a very 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 big task for the new formation ya kiama kia Meru
so au nandi nonga gutugike bathire coalition. Otherwise, if they are not going to do that, then wakawa kuna thina muno kwa after 2022 nyangava no equality ni getikiawe no ntakawe ena minority house ya MCs ba Meru County kwa lazima takari coalitions na bia mabingi ndogo na independent kenda form ka thirikari ile enchuma yerandi nera kari ya muthambe ni bakure thirikari ya county kuba bwithire barabara ya ukuma erandi nereu bariwa no ntubo kuthuka kukaila kandarasi ba county kuba urira muthanga amona gutuika wiria kwenjana wirere gicigo mbunge kia maraba ugite kianzenja na thongoria ta Muisiraeli yani we kinyare kureta nambara stura gogo no withire ntinyagia na gutie mundu gete kia kuthungia na ngari yake yune ga spirin kura ya uraboka benukaga nonto barabara ere thongagira kwarenie nwe tikinyikaga inkari no eriko mbura ya uraga twinga gwira tukomuno twingi ababa ka account yaku maiga bayagira ari gwithano kuruki batwirite no abende kugurirwa kana nkinya konenkanira akagotoka na matigari makwarenu kenda ithikurutha barabara ira bakugani aramia na kurete ukethira barabara ni ngari thithi gutaka oina muthemba barabara cio thikithire sawa na thi tugetha tukiria na tukanywa kamara mteno tukona thikari ukaigwo no ntuno ba wikira barabara ni no ba yuko ni mbega ba kamata ba ikira barabara ni atio twakena muno tukiona ya kuria njo barabara ikibuyaga biacara ikenderea kubua muthia barikiritie wana njira nyingi ikiguni amwe na gutuika biacara ni amaiga kagita gaketire bantu ega itakwenda ko batutethie kinya batuthondeke akanda gacha kakugika kakwira maiga ariri gikua mete kabisa tugomba kwithirwa ta thirikari no ayomba gututethia miena ni ya maiga tamama na tukimaruta bunka mbisi kagage Isa somo ni unwanganero tutabo kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi nyuma ya tubadha tusomo ori mintere una kanu kitina kuote ne juyomba koro muntu abiso wariwa no kethira okububo ekirisumu ndiro bombo temantame ye ndaruwa chonkuni babatere kubutho kenda komenya kirekirite na ithirite nyuma ya ntuba mitie bainge nonto tika winda oke na bithagwa ni miboki entere ino nio itiomba kugwatiria njoki emiroma bora njoka erothaga ketuyagira njoki mata kenda ikomba gukua kana imiebere in the process ya gutwira njoki mata marai mathijaga makawira magwa mara makwina oki so ukaya kuya ndi kurora ugatwika mwato uyu wina njoki na njoka iriku iratwirire magwa mata ikirwa njoki it means ukaregwa rirende kana ukare okibura ukure sumu ya njoki sumu ino riricotaga to death Bwana Korea kithikiutha tena muyenjoro ruga wa gutumira ukiubo wathi kiri baraba batumagira kanchite itharimo bia kitharaka babietaga itharimo bakathi bakaruga oki bakanywa ukibura bwithagira bwina reactions bingi muno na intemwa tutandivaisaga antu kuthi kuruga oki kitharaka baugaga ibwa tharaka ibwa atwirira kini utimenya kumenya professionally kana ingredients iriri ukini bora Madam Catherine Kare ikoi murimi goki entere tharaka nwanga kitharaka kukegwa mwatoyu nurari na mpingo kana no muroge na kana gintu tageku nonto anto ibaingaga miato yao na rero kathi ukethe ukibwina mpingo agwende ni iguru riaku akiuga kibutare bukuru tabu nkinde ibwethagirwa kinya bubore somo kiri mwiri wa mtu geta nkinda chiomba gwankanithia nda kana ukibutae bukuru no bombe gwankanithia bukuru no kibura njoke itakure ikothuranira bukinyia aga factory yetu nonto twina machine ire ituonagia itutumagira ka machine getagwa refractometer Catherine akiuga mbroka ibombete kuthukia na gutokoria thoko ya uki ntere tharaka ino ukibura inya tuko anto bakugura kana ageni nonto ibaiye ukibwa tharaka no ukibura bwega anto batwire kureta oke kana kureta ndigo inkime bakareta tharaka ikendwa imbrokers tharaka bakauga ukibwa tharaka na ibo kuona ukibwa kuthibo kagitata bukathukia antu tatiga kuruga gauke imbi yengi yomba kurutha kumania
Ana Ukiobo. Twina product nyingi muno turuthaga turuthaga sabuni na ituruthaga lotion. Itugitora ni ituruthaga candles. Then ukaraitha eno lotion, it's an herbal lotion. Lotion yenu itunganagia no thithi na tukarutha lotion kende yomba gutayarisha ni kana yomba guthondekera ngozi yaku. Nkiripotera Weru TV kuma Ntere cia Tharaka, Mbite wa Paul Ogwa Kabithe. Wendia na uguri urete wa FM 96.4 rumuri rwa Amero. Arimba majani kaunti ya Embu ni bakure minister urimi utari mbechire bakona kuma kireo kilo. Arimi baha baruwa ni beri kilo ya majani munandene kenda shua thiringi manele 58 ende bakwenda kumenya bombe chire bakinjila kuma kirembechire raschiendu munandene po amuna bo baruwa bo ni bakuwata mbaru mwarulo kuyayareti kirero angi ro majani titamani ko mushiri aina Nteto nkuluki. Arimi a manjani akuma kaunti ya Embu ni marakenerera miario ya minister wa urimi niwe Peter Munya ya kuga ati manjani makagoragwa thiine wa munanda wa Mombasa ciringi 268 kuthie iguru. No ati wana kuri uguo arimi aya ni maravoya ruvonge rwa urimi bururire kumererera wanario mbia iria makarivagwa wa mweri na mwiso wa mwaka niguo mamenyage kiria metererete. Turegwire thirikari iraugire thini wa auction manjani monthe makorwe makiendua na matikendue thia ciringi 268. Riu tukauria atiriri twikabirega twaragiriria undu ucio ni mwega muno mekite twauga mekira mbei ya mwiso yageno kugura kuria wananginya na tutu arimi twire mbei ya mwiso ira twageno kwa tukirivwa nayo ni iriku. Wa uguo kuona mbei ya manjani igakoragwa iguru ni marenda mongererwe mbia iria marivagwa wa mweri niguo mavote kurivira mawira maria makoragwa manjani reta guketha gusengithia na gwikirithia fertilizer matari na kuvinyirirwa na magatigwa na kindu muvuko. Tondu ciringi iria 268 ciarikia gukorwa nicio igukorwa ikigura manjani kilo imwe matumiri ma factory na maundu maria menge kuriva aruti a wira mbeca iria gutigara ni gukorwa imakiria ya ciringi 50 na koguo mwisho wa mweri turenda murimi arengagirwe ciringi 50 kuthie na iguru. Wa uguo ni mararikiriria na kwerithia ati wona thogora wa manjani uongerereka makavotaga gukorwa na mbia makiria muvuko na uguo mavote gwiyukiriria muturire wao ikiringanithwa na uria kuri kavinda gaka mbei ya manjani iri nthi muno. Manjani mbei ikorwa imbega nigetha nao mbangota kwirugamirira kuthomithia ciana cietu na wika maundu maria mengi matubataranitie nimo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na kiri michetho rwangiro kuromera muchetho mubira yo mauru Kenya ruari ni bekite karaoke kurutana antu ekuru bara bakethro bakiromera michetho yo kiri mantu yeigima county bobo yete ntuko imwe FKF kurure mutaratara yo kire mubira yekinyanira. Taita Taveta Nyandaru kuja hapo kwenu watu nawapa. It's a new dawn and we are related. If you don't develop talent up chini, starlet will be hanging here. We will not have feeders. So we must have leagues. We must develop young talent. When you identify a talent, there's a way of communicating. Propose the names. Let the coaches come and see. Let's find a program for them to develop their skills and come up. This course is going to give us more, I can say, it's going to give us, we are going to gain more experience on how to handle the grassroots tournaments and leagues, and also to work with the young people in our communities, and also to work with the leaders in our communities. Yeah.
Now, our way forward. Wazo kubaru ale turi kuria nuku ironengwire kudutwa ni county ku. Lokulu kura 40321 kuru kuwa nonte kuwiro nengwire kurutwa ni county ekwa ya Meru ni Moses Mwathi thinyeri ntere chia kaithe pato akawa kuma ntere chia kithangare ncheru akawa serikali ya county ifanye. We are suffering in every sector, not even in health, infrastructure, etc. There is nowhere we can find help. Even we are wondering what the county government is doing because they are spending money out of nothing, writing senseless books and wasting time doing nothing in their offices. Ibo no tupo kwa watanite na unu tukubora dei kiri Nteto chia Weru na kinya mubango yu arwe siasa. Unu toku nyamudhi Nteto chieto tuwatene dengiro yoro kireke ni mubango yu chanchamuka ndani ya Weru FM 96.4 mero Meru kuma the momo wankathe nye chero kiri. Wani beto wa Mutembi Edward, mweneto wa madhidi wakari Purity Richard. Good night and God bless.